Dobro večer. Dobrodošli u najgledaniji podcast u ovom dijelu svijeta, u ovom kantonu, u ovom na Marnim dvoru. Najgledaniji smo uveliko. Večeras milionski auditorij pozdravlja kolega Namir Ibrahimović. Dobra večer i dobrodošli. I zašto tako pesimistično počinješ? Čuj, najgledaniji. Dobra večer, kolega Nedim Krajišik, najpesimističniji voditelj besjede obrazovanja. Nije tačno. Na Marnim dvoru. Ja u rječniku pored optimističan stoji moja slika. Rječnik nema slika. Ovaj moje ima, nemaš ti te moje slikovne rječnike. Šta da vam kažemo, na Patreonu i dalje to slabo ide. Niko nam ne donira ništa. Nadam se da će poslije ove epizode barem biti još 10. Imate dole kategoriju kad kliknete, uđete na patreon.com, vjerujem, i da nas podržite. Ima dole jedna opcija sa 50 eura da nas podržite. Evo vam neki od prednosti. Dakle, ukoliko uplatite 50 eura za ovaj podcast, možete ga ukinuti, promijeniti voditelje, promijeniti temu, tematiku, dakle, slobodno. Evo, Alimca i Azra su najavile da će platiti po 50 eura da ukinu besjede. No, sa nama, dragi gošće, i to ne iz Bosne i Hercegovine, ovo je internacionalno, ozbiljna smo kuća. Ajde da krenemo, dragih prijateljica, Gabriela Žokalj, dobro nam došla. Dobro večer, još bolje vas našla. Nadam se da vam je lijepo u Sarajevu. Predivno. Za razliku od prošlog puta kad ste bili. I onda je bilo dobro. Ali nećemo spominjati čisto da ne kvarimo sliku. Nećemo. Tako. Moja direktorka, šta da vam kažem, kad sam u Hrvatskoj, onda je ona moja direktorka. Kad sam u Bosni, onda je on moj direktor. Preslatko. Šta je direktora s ove druge strane? Evo, ovdje je 3 direktora večeras, čoveče. Ja nisam ničiji direktor ovdje. Sanja, dobrodošla, već si nam jednom bilo u besjedi. Sanja Brajković, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Korak po korak Hrvatska. Dobrodošla po ko zna koji put. Bolje vas našla. Kad kažeš internacionalno, onda se ja pitam gdje sam došla, se potpuno osjećam kao da sam kod kuće. Već pomalo vodim ljude kroz vaš ured. Ovdje vam je ovo. Tako ako bude ti nedostajalo djelatnika, evo me stiže. Evo odmah ponuda. Odmah stiže. Odmah da ja ne budem, ti dođe Sanja i odmah. Može, na Erasmus dolazim k tebi. Na razmjenu. Razmjena Erasmus direktora. To. Piši novi program imamo. Pošto, evo, mi ne lažemo ljudima, ovo snimamo, nedjelja je, kasno veče. Sutra idemo u Konjic da sa našim stručnim timom zajednice inovativnih nastavnika obrađujemo temu formativnog praćenja. Nama je to jako važna tema. Mnogo energije ulažemo da što naš stručni tim, što naša zajednica bolje razumije i pogotovo u kontekstu reformskih nekih procesa koji se odvijaju što u Sarajevu, što u Zenici, što u Bihaću. Jako je važno da o ovom razgovaramo, a povod našeg večerašnjeg druženja, da ostavimo sad prostora za ovo, koliko god se vi nadale da ga neće biti, je upravo, evo, ja ću reći još uvijek svježa knjiga koju ste već razgrabili u stepu. Da, mirši na novo. Učenje u tijeku, kako formativnim vrednovanjem potaknuti učenje, autorica Sanje Brajković i Gabriele Žokalj, i večeras promoviramo ovo za vas koji ste zainteresovani i dalje na našim policama je možete pronaći, javite se na mail office at step by step. Vrlo rado ćemo da podijelimo ovu knjigu sa vama, a večeras ko ostavi najsmisleniji komentar u ovoj besjedi na poklon će da dobije jednu ovu knjigu vrlo vrijednu. Eto ga. Jel to dosta za uvod? Kako? Večeras u srijedu. Ja, večeras u srijedu. Ko ostavi komentar? Ko ostavi komentar u srijedu, pa pričitat ćeš komentare, valjda. Zašto? Dobro večer. Šta je formativno praćenje? Pa došlo do I za ocjenu odmah. Jel se to kosi s ovim konceptom? Naravno, zato što vi govorite o formativnom praćenju, mi ćemo to da ocijenimo. Dečki, dok sam slušala ovu najavu i ti si rekao ko stavi najsmislenije komentare, ja sam se mislila, kako će oni znati da je to najsmislenije? Nemojte nam ulasci. Dogovorimo se. I da li smo sad završili ovu epizodu? Vrlo subjektivno, kao što to i naši nastavnici rade. Sviđaš mi se 5.
I što će misliti, tu je sad ključno pitanje, što će misliti svi oni koji ne budu dobili knjigu i kako će se osjećati? Pa vjerovatno loše, kao i mnoga djeca. I to je onda odgovor na A tvoje mi pružamo u besedi jedno iskustvo potpuno. Znate, mi to radimo na jedan morbidan način, ali radimo ipak. Tako je, da Postižemo. osjetiš prvo na sebi ovo loše iskustvo, a onda da osjetiš. Ne, nego da svi drugi osjete loše iskustvo. Mi smo samo tu koji dajemo ocjene. Da? Mi smo Za razliku od nastavnika. Mi smo samo tu da kažemo ko je ostavio najsmisleniji Tako je. komentar. Ja tu nisam ništa kriva. Otprilike se tako nekad ponašamo i u obrazovanju i kažemo, meni je jako žao. A zašto tako benigno ponekad? Ja mislim da obrazovanje ne bi imalo smisla da nema. A da nema ocjenjivanja. Tako. Pa znaš, velika polemika, mislim, oko toga. Nije možda stvar ono i u ocjenjivanju, nego je stvarno stvar u tome čemu obrazovanje na neki način služi. Da li služi tome da ti nekome daš naprosto evaluaciju da li je nešto naučio ili smo posvećeni učenju i stvari razvoju djece. Tu je možda razlika između formativnog vrednovanja i sumativnog vrednovanja, pri čemu mislim ni mi u knjizi, a i smatramo da to nije tako i mislim da govorimo u ime obje od nas, jer ne smatramo da je sumativno praćenje nešto što je loše i treba apsolutno ukinuti, iako postoji takvi školski sistemi i mi ih pozdravljamo, ali mislimo da nije ona apsolutno loša. Međutim, ono što smo željeli promijeniti i ovom knjigom i ukazati je u stvari da trebamo uvesti i da se trebamo brinuti o tome da vrednovanje služi nečemu, odnosno da služi u stvari učenju i poučavanju i da na neki način mi kao učitelji budemo bolje, da kažemo aha, imam povratnu informaciju o tome kakav sam ja bio ili kakav sam ja bila i da mogu nešto promijeniti u svojoj praksi pred učenicima, ali isto tako da djeci damo alat kako da oni vladaju vlastitim učenjem u stvari i razvojem. I tu je onda razlika između formativnog i sumativnog vrednovanja. Sumativno vrednovanje obično dolazi na kraju. Kada bi to recimo usporedili sa time kako djeca uče hodati, onda kada bi ga sumativno vrednovali, onda bi svaki dan lijepo sjeli, dijete puže i mi kažemo ni danas nisi prohodao. Sramota. Sramota. Ja to svom kažem. Da. Ni danas nisi prohodao. I onda dođe dan i kaže danas si prohodao. Ili tvoj je prijatelj prije pohodao od tebe. Ili ti si prohodao prije od Eva s 5. prije prohodala. Tako. Međutim, ako formativno pratimo djecu, ali to stvarno radimo svaki dan i mi znamo da to ima smisla, mi u stvari djetetu damo malo prst, pa se ili puže, zovemo ga da puže, bacimo lopticu i slično, igramo se s djetetom, ono razvija svoju motoriku, onda damo prst, pa se dijete ustane uz naš prst, pa se ono samo penje, a mi se veselimo, to ima i neku emocionalnu komponentu i dijete osjeća, kako da kažem, i neko uzbuđenje, jel? Ali na neki način i ono sebi stvara skele kako ću ja u stvari ustati i kako ću prohodati. I to se isto odvija i u svakodnevnom životu tijekom učenja i tako bi to trebalo biti u školi. Na kraju dijete će znati da hoda i ono dijete koje uči će znati da je nešto naučilo i doći će do sumativne ocjene, ne moramo se bojati, ništa nećemo ukidati za sada. Tako da, evo, htjeli smo na to ukazati. I to mislimo da je formativno vrednovanje, na neki način usmjereno na učenje. Ja bih dodala jednu stvar, da možda nekako ja kao učiteljica nisam drugčije razmišljala, ali sam razmišljala i o drugim stvarima nekim. Znači, kako razmišljamo o školi, što je škola, mjesto da dobijemo ocjenu, tako nekako i u društvu pojam škole. Znači, roditelji idu za tim da djeca dobiju što bolju ocjenu, djeca dođu u školu. Meni je strašno kao učiteljici bilo, to sam uvijek sa Sanjom raspravljala, kada prvašići dođu i sad pričate o tome što očekuju da će se dešavati u školi, što očekuju od škole, što će tu biti, što će učiti. Hoćemo proći s 5. To je bila rečenica od koje sam se ja smrzavala, da djeca sa 6-7 godina razmišljaju o tome što će proći s 5, a u stvari ne znaju što to znači. Tako da, eto, nekako formativno praćenje možda mijenja i kod djece, trebalo bi kod učitelja, najviše kod djeca i kod roditelja u stvari mijenjati pojam o tome što je u stvari škola, čemu služi škola. Znači, škola nije zato da mi dobijemo ocjenu, nego škola je mjesto gdje učimo, gdje napredujemo i gdje rastemo svi skupa. To polako počinje, izvini, to polako počinje, da ja pokušam biti artikulisan. Svi mi znamo da ima nešto vrlo vrijedno
u procesu učenja, u spoznaji, u oslobađanju sebe, razumijevanju svijeta oko sebe i tako dalje. A dijete ne razumije koncept ocjene očigledno, ali je to neko naučeno ponašanje, neka vrijednost koja postoji, što znači da roditelj igra vrlo važnu ulogu, što znači da se to perpetuira s generacije na generaciju, a sve manje ovog znanja. I nekako ja ne vjerujem u vještački proces u kojem kao sad kao mi smo tu zbog znanja, ne zbog ocjene, dok paralelno to dođe kao dupli standard ili laž djetetu, sistem vrednuje tu ocjenu, sistem koristi tu ocjenu za mobilnost kroz obrazovanje. Jesmo mi saučesnici sad u ovom? Jesmo mi neko ko laže djeci, laže njih, laže sebe? I očigledno da i ova knjiga je proizašla iz duboke filozofije kako vi posmatrate školu. I kako smatrate škola treba da izgleda. Dakle, jedno je koncept laži i kako vi to učionci pretvorite u nešto što je stvarnost, a drugi je iz koje filozofije ovo vaše lične kreće. Evo, možda za vas, Gabriela. Iz moje osobne, pa znači ja sam i prije nego sam u stvari znala da postoji formativno praćenje kao takvo. Znači kad sam i radila i promišljala malo i nisam znala što je refleksija, ali sam u svojoj glavi nekako promišljala o tome u stvari što bih htjela prenijeti toj djeci i što bih htjela da njima ostane. Uvijek nikad mi nije na pameti bila ta ideja da oni budu dobri učenici u smislu da budu odlični učenici, nego koje vrijednosti će dobiti u školi, što će oni naučiti od mene. Jesam li ja dovoljno dobra učiteljica, znam li ja poučiti njih, znam li ih poučiti učenju. Znam ih usaditi nešto što će im koristiti cijeli život. Znači oni će pisati, naučiti bez mene, računati bez mene, ali postoje neke druge vrijednosti koje ja njima mogu usaditi. To je nekako bilo, evo, neka moja davna razmišljenja. Naravno da, evo, zahvaljujući Sanji i treninzima koje smo prošle i na kraju i svim ovim iskustvima sa drugim učiteljima, u stvari sam samo nadograđivala ta neka svoja razmišljanja. Koliko je u školama u Hrvatskoj prisutno formativno praćenje? Pa, ne mogu reći da nije. Znači, mi smo držali formativne seminare o formativnom vrednovanju i prije, tako da su ljudi prije reforme već čuli o tome nešto i nešto su i znali. I onda ja sam stvarno nekako bila puna nade i vjerovala sam u tu reformu i vjerovala sam da će to stvarno se pokrenuti onako kako treba. Sad eto, da ne ulazimo u to koliko je to uspjelo, koliko nije, opet ipak mislim najviše polazi od nas samih. Možemo mi davati ljudima edukaciju, to sve, ali opet kolika je spremnost svakog čovjeka na to da mijenja sam sebe, bez obzira na kvalitetu ili nekvalitetu edukacija, pristup literaturi ili nečemu. Znači, ipak najviše ovisi o tome. Tako da mislim da kod učitelja koji su stvarno htjeli promjene i koji su vidjeli benefit od formativnog vrednovanja je to krenulo. A kod onih koji nije, to ne znam, mislim da tu najviše ovisi o nama samima. Ono što je lijepo Sanja uvijek kaže, promjena se dešava u nama i u našim učionicama. Sve okolo su samo možda neki mali poticaji koji će neke dotaknuti, a neke neće. Da, tu uvijek ostaje pitanje ko ima sreću da bude kod vas da uči ili kod nekoga ko je motivisan, a neki drugi učenici zapravo dođu gdje takve... Da. Znaš što je, to je isto pitanje što je kompetentni sustav. Da. U kompetentnom sustavu mi ne bi nikad govorili da imamo sreću da nam je dijete upisano kod dobre učiteljice. I u trenucima kada vam se dijete upisuje u prvi razred, da vi mahnito krenete tražiti učiteljicu i raspitivati se po kvartu ko ide, u koju generaciju spremni ste odgoditi upis svog djeteta u školu u prvi razred jer nije dobra generacija ili učiteljice. Ili poraniti jednu godinu pa nekako može malo se razvije prije. Ali živo me interese šta roditelji pitaju, šta je za njih dobra učiteljica. Da, pa znaš šta, to je isto kako da kažem, to je jedna enigma, to je neka u stvari kako je kome impresija. odgovaralo, kojem djetetu, dakle to. Ali mi se u stvari baš to, nismo se dogovorili. Ti kad pitaš, smo li mi implementirali formativno vrednovanje, vjerojatno je najpraviji odgovor ne znamo. Mi nismo nikad evaluirali, ali mi ne znamo ni što bismo evaluirali, jer se mi nismo dogovorili što je formativno vrednovanje. I mi smo vrlo često i na našim edukacijama, i Gabi je bila uključena baš u provedbu reforme, ukazivali ljudima da provedba određenih metoda i strategija poučavanja koje su vezane, najčešće su alternativne,
ne moraju biti formativno vrednovanje, da to nije kako nešto radimo, nego da je to pitanje zašto nešto radimo. Mi nekad možemo dati ocjenu i ona može biti formativna i to je onda odgovor na tvoje ovo pitanje lažemo li mi djecu ili ne. Ja ako tebi kažem, Nedime, slušaj, ovo ti je za 2 i izađem danas van s besjede i ti ostaneš nesretan, nadam se vjerovatno, a ja ostanem, kažem, ja sam mu sad rekla, mi u stvari se lažemo. Međutim, ako nas 2 sjednemo, ja kažem, slušaj, Nedime, možda i dalje za 2, ili je za 5 ili je za 4, ali ono što mi se sviđa, dečki, da dobro radite, ili mislim da bi ovo bili kriteriji neke dobre, ne znam, TV showa ili neke obrazovne emisije, ajmo se mi dogovoriti što je to što vi želite raditi i čini mi se da smo mi zajedno danas to pokrili, a to nismo, onda se mi više ne lažemo. Mi se gledamo u oči, mi kažemo i to radimo pred djetetom. Slušaj, stvar je ovakva, tu nema 5 i nema 4. Na tebi je da učiš, a na meni je da ti to omogućim. Jel? Tako da mislim, opet se vraćam na tvoje pitanje, je da je to stvar i kompetentnog sustava i da se mi tu, dakle, nismo dogovorili što je to formativno vrednovanje i da bismo možda ipak pomogli učiteljima i kada bi sustav u stvari jednako reagirao na formativno vrednovanje. Ono što nismo osigurali je da kroz Agenciju za odgoj i obrazovanje bit ću možda prekritična i neka me pobije svatko ko to želi, misli da to nije tako, naravno argumentima, je kada mi vrednujemo, dakle, profesionalni razvoj i kompetencije naših učitelja, da li mi kažemo, kada ih pogledamo u njihovu praksu, društvo, mi smo vidjeli da vi u svom razredu radite formativno vrednovanje ili ne. Ali mi tu u stvari lažemo. Mi kažemo, uvedite formativno vrednovanje, ali nije to ono što mi cijenimo. Mi cijenimo da ste vi bili na seminaru. Da, još uvijek. Tako je. I mi u stvari stalno to radimo, da ne usaglasimo kompetentni sustav sa praksom koju očekujemo od učitelja. Tako postavljenim stvarima, niti evaluacije nečega što je uvedeno ili što se traži ne postoji. Jel tako? Ja mislim da učitelji ne znaju u stvari što je to, što će se vidjeti ako se uvede formativno vrednovanje u učionici. Koje promjene će se u tom razredu dogoditi. I mislim da je to ono što u stvari nije učiteljima objašnjeno i što učitelji možda ne razumiju dovoljno i onda im tako dali smo im neke alate, ne znam, rubrike, checkliste, nešto i sad su oni to odradili sa djecom svaki dan ili nije važno koliko često i uveli su formativno vrednovanje. A promjene u stvari u razredu se nisu dogodile. Da. Imam neko, bar je moja neka priča, držala sam tako neko predavanje i kao sat vremena pričam i to je neka tema koja mene jako zanima i mislim da sam i strasna oko nje i tako. I kod nas su jako popularne exit kartice kao jedna od metoda. Znači, ako ne radiš exit kartice kao nisi, ne. Ali sad su neke druge teme, već su i exit kartice stare. Tako? I ja čitavo predavanje, čemu to služi, šta pokazuje istraživanje i tako. I uđem u zbornicu i tu me prati jedan učitelj i kaže, oprostite, samo jedno pitanje da vas pitam. Kaže mi, izvolite, koliko puta tjedno treba exit kartica da radim? Ja se mislim, Sanja, preloše predavanje. Znači, na bazično nismo odgovorili. Nije pitanje koliko puta, ne mora niti jednom. Pitanje je u stvari zašto to radiš. Da li onime što činiš, ti omogućavaš djeci da uče. Ja? I da li se vidi napredak čak i dakle, provjerava se ono o čemu ste govorili, sama praksa. Evo, imali smo iskustvo iz škole, dakle, postoje prakse, nastavnici koriste, imamo taj nesistemsko prisustvo, nismo se dogovorili šta jeste formativno praćenje, no radeći u koraku sve ove godine učestvujući na edukacijama, koliko si primijetila, je li se povećava broj nastavnika koji razumiju ili razumiju potpuno, razumiju više i koriste u praksi sve ove stvari koje se tiču i samog vrednovanja i formativnog praćenja i ocjenja. Jesu li mijenjali nastavnici praksi? Je li to bilo vidljivo kroz susrete sa nastavnicima ovih godina? Pitaš nekog ko radi u koraku skoro 20 godina. Zato kažem, zato bi to važno. Znači, krećemo od vremena dinosaurusa. Idealno. Da. I dakle, od vremena dinosaurusa do sada, da. Zaista se promijenilo, jel? Došli su čak i novi ljudi. Da. Došli su i novi ljudi. Ja bi se složila s Gabi. Ja mislim da. Čak se i naše razumijevanje u koraku i mi se puno mijenjamo. I puno smo se promijenili. I vi ako uzmete, recimo, to su se tad zvali kurikulumi, a iz naše perspektive današnje,
taj priručnik nikad ne bi bio kurikulum, nego priručnik za učitelja, mi smo ga zvali kurikulum, tamo nije bilo ishoda. Mi smo tada, znači prije 20 godina u programu Korak po korak recimo govorili o razvojnim mapama, čak i o checklistama, o listama provjere i slično. I sve su to bile neke metode koje su doista ličile i jesu bile i sada su dio formativnog vrednovanja. Znači i tada su počeli učitelji nešto koristiti. Kako je vrijeme teklo, mi moramo reći da mi imamo, bez obzira na sve kritike koje često upućujemo, da mi imamo neke reformske, kako da kažem, poduhvate ili neke ideje koje doista uvijek idu prema pristupu usmjerenom na dijete. Međutim, ono što mi čini nam se nekako u ovoj regiji ne radimo, mi ne zakopamo dovoljno dugo, ne ustrajemo dovoljno dugo na tim reformskim promjenama. Međutim, učitelji su dakle po nama počeli koristiti recimo više metoda, poznaju te metode, čuli su za njih, one im nisu ništa novo, ali nešto što je nama možda bila, čini mi se, najosnovnija motivacija za pisanje ove knjige, mi smo rekli, ali metode nisu dovoljne. Ajmo se mi vratiti čemu mi to radimo. Što je znanstvena podloga tome da možda mi to trebamo napustiti, možda to uopće ništa ne vrijedi. Možda su ocjene puno bolje sredstvo. Ajmo mi sad malo to vidjeti zašto mi u stvari to radimo. Ne zato što je to reformska ideja novog ministra, ministrice ili ne znam, neke nove vlade. Postoji tu znanstveno utemeljenje toga. Tako da mislim da ipak da, i sada mi se čini da ipak više ljudi to radi i s razumijevanjem. Mi bismo voljeli, i meni se čini da bi to trebalo biti sistemski, da dakle kada uđeš u bilo koji razred, mi imamo razred usmjerene na dijete, to mislim da još uvijek nemamo, ali promjene mislim da uočavamo. Da. Što je dobro? To je dobro. I to je, mislim, da isto ne trebamo zaboraviti. Mi nekad, možda i mi zato što radimo u nevladinom sektoru, i to jest naša funkcija da kritiziramo kada treba kritizirati, ali treba se nekad osvrnuti i reći, ok, ljudi, mi smo krenuli od nečega što smo zvali razvojne mape za djecu, ali tamo smo stavljali testove učenja, a mi znamo da su testovi učenja sumativno sredstvo, pa baš to i nije razvojna mapa, ali ako to želimo unaprijediti, onda bismo mogli to je ok, imamo svoj korak dalje. I u tom smislu mislim da ako kažemo mi želimo uvesti formativno vrednovanje, to isto trebamo raditi i sa profesionalcima. I tako trebamo podržati učitelje. Ne im reći vi ste dobri, loši učitelji. Mi vam rekli da vi primijenite nešto, a vi to niste radili. Ili eto krećemo dalje jer vidimo da ovo baš niste, pa ćemo vam sad dati neki drugi termin. Ajde sad radite malo integrirano poučavanje. Nego isto tako formativno. Da, mi smo to i prije radili. Na kraju krajeva formativno vrednovanje je krajem 60-ih godina prošlog stoljeća prvi put se spominje kao termin. I ljudi s pravom kažu, ja to znam. Da, mi to znamo, a sada radimo na jednom, kako da kažem, razumijevanju koje je možda punije, koje je obogaćenije, koje je potkrepljeno sa puno istraživanja koje su nam sad na dohvat ruke. To mi u stvari radimo. Mi ne mijenjamo praksu da ona potpuno bude drugačija, mi ju unaprijeđujemo. Jel? Da, ali sa primjenom formativnog praćenja zapravo praksa se mora mijenjati. Praksa se mora mijenjati. Je li isključuje formativno neki vid prakse koji imamo do sada? Je li isključuje jedno drugo ili može jedno s drugim? Ja mislim da isključuje neke. Ja isto da mislim da. Ono što ja mogu o sebi pričati kao učiteljici, znači nekako meni je formativno vrednovanje dalo to da sam ja u stvari uočila da sva područja moga rada su narasla provođenjem formativnog. Znači ja moram planirati onda različite strategije, ja moram paziti, gledati kakve su mi interakcije u razredu, ja moram gledati da mi je inkluzija prisutna u razredu, ja moram pojačati suradnju s roditeljima, želim da oni razumiju što mi u stvari radimo i na koji način radimo. Znači sva ta neka područja, naravno moje profesionalno isto tako, sve nekakva ta područja koja postoje, koja su važne, te kompetencije koje su važne u našem poslu, u stvari rastu uvođenjem formativnog vrednovanja. Čim ja promišljam, refleksija recimo, ja sam vodila dosta godina zajednicu u našoj školi i čak 3 godine smo se bavile formativnim praćenjem i u stvari smo se
kroz to naučile i raditi refleksiju na našu praksu. Znači čak i to potaknulo u stvari Da refleksiju. primjenjujete vlastito formativno praćenje to što vi Da, radite. da, koliko baš je dobro. ono, radili smo prije, ne znam, iz strategije to, jesmo mi radili refleksiju, ali nekako nas je formativno praćenje baš diglo na nekakvu drugu razinu. Mi u ovoj knjizi ima jedno poglavlje koje je skoro dodano na kraju, a meni nešto postalo jako drago, i tako da oni koji budu čitali od početka, tek na kraju će doći na njega. I on govori u stvari o profesionalnom razvoju u primjeni formativnog vrednovanja. A zašto smo mi i pisali i to poglavlje? Zato što smo učili, pogotovo kroz zajednice učenja, dakle profesionalne zajednice učenja koje su se bavile formativnim, da ljudi prolaze kroz određene stadije kad krenu formativno primjenjivati. Najčešće prvo to budu metode. Jao, kao super metoda, pa sam nešto otkrila o djeci. Jel? Međutim, ono što se često dogodi, i onda smo i mi koji smo edukatori o tome počeli razmišljati, možda najbolje objašnjava jedna sličica nečega što se nama dogodilo. Jedna moja kolegica i ja smo vodile profesionalnu zajednicu učenja i oni su se bavili formativnim vrednovanjem. I tako na kraju smo imali kao neku evaluaciju te zajednice. I nama jedna učiteljica rekla, koju ja bih procijenila kao vrlo kompetentnom učiteljicom hrvatskog jezika, rekla, znate što, ova mi je godina bila jako teška i upravo zahvaljujući ovoj zajednici učenja ovdje. Vi ste divne, lijepo to vodite i tako, ali moram vam reći da kad sam počela primjenjivati ove metode, ja sam u stvari otkrivala da djeca imaju greške u učenju neke, da nešto nisu naučili, ja sam već to očekivala, da točno znam kojem djetetu nešto treba. Ja kad uđem u razred... mogla sam. Da. I ja kad uđem sljedeći put u razred, ja znam da je to tako i ja moram donijeti odluku da li ja pratim nastavni plan i program ili imam pristup usmjeren na dijete. Ili pratim dijete. I to je praksa koju treba napustiti. To ti formativno vrednovanje kaže, a ti sad prelomi u sebi. I ono čemu smo mi onda počeli razmisliti, kad smo izašli van sa te zajednice učenja, ja sam bila kako da kažem, bila sam i ustravljena na neki način. Rekla sam, znaš šta, mi ovdje mijenjamo ljude, mi njih emocionalno mijenjamo, jer oni u sebi vjeruju da su dobri učitelji i primjenjuju najbolje metode, ali to nisu metode koje su polučile učinak, ona je i dalje dobra učiteljica. I nju to sada grize i ona takva uđe u razred i mora prelomiti. I mi njima trebamo reći, prijelom je takav da je to pristup usmjeren na dijete, a ne plan i program. I onda je tu razlika između sistema koji imaju plan i program i kurikularnog pristupa. I zato formativno vrednovanje odgovara kurikularnom pristupu, jer ono odgovara ishodima učenja, a ne nacionalnom planu i programu gdje se ti baviš sadržajem. Jer to je, znači ti radiš formativno, kažeš nije naučio. Šta vrednujemo, čemu idemo, je zapisano u kurikulumu. Dakle, što je postavljeno, bez obzira koje sadržaje će neko koristiti da bi došao da bi radio. Tako da je to razumljivo jasno. Sad, evo, rekli ste šta vas je, jesam te prekinuo, htio nešto pitati? Nisi, nego volio bi samo kasnije da se vratimo. Oni olako izgovaraju profesionalne zajednice za učenje, a to nije super poznat koncept u Bosni i Hercegovini. Mi smo to uspostavili na desetine škola, ali nije koncept koji živi tako baš. A sjajan je, tu i vrlo slično iskustva imamo, vi to mnogo duže radite, ali školom u kojem imamo i dalje profesionalne zajednice za učenje koje djeluju sad i bez nas, jasno se vidi razlika, a pogotovo u kontekstu nekog vlastitog napretka, unapređenja vlastite prakse i tako dalje. Pa volio negdje u toku razgovora samo da se vratimo na taj koncept. Ja bih do knjigu da se vratimo, pa ćemo onda poslije na zadnje stavljeno. Ja na zadnje ti knjigu. Šta inako ću uzeti ljudi knjigu odmah? Evo 104 narudžbe već, moram uzeti još. Pa da pročitaju. Dakle, evo, govorili ste o tome šta vas je motiviralo da pišete knjigu, zašto je to bilo važno. Planiralo se da bude brošura, ne da bude knjiga, jel tako? Dakle, to je bilo jedno. Ali ono što mene zanima je da razmišljate o tome koja je zapravo pod navodnicima idealna publika. Koji profil ljudi koji rade unutar obrazovanja? Da li je to neko koji je već probao nešto od metoda koje bi odgovaralo ovome? Da li je to neko ko nikada do sada nije imao priliku osim pojma pa nije ništa primijenio pa da uzme knjigu? Ili profesionalci koji već imaju fino iskustvo i ovo im je knjiga koja će im pomoći da dodatno se usavrše? Koji će im reći da su na pravom putu. Da.
Gabi u kontaktu s učiteljima, možda više Da, nego ja. pa ja evo mogu stvarno reći da od kad je knjiga izašla sve kolegice, mislim, s kojima sam se i dobra i koje poznajem samo ovako površnije, su jako u stvari zadovoljne knjige, vole knjigu. Prvo ono što su rekla, ovo jako je čitljiva. Znači to je eto, nekako učiteljima bitno da je to čitljivo, lako čitljivo. I čak i mladi učitelji koji su tek krenuli, rekli su ovo na fakultetu nismo dobili. Evo ja sam recimo imam kolegicu koja radi na fakultetu, rekla da će svakako preporučiti studentima, tako da mislim da je i za studente, bez obzira što nemaju neka iskustva. Svakako je za učiteljice koje imaju iskustvo, ali najviše za ljude koji se hoće mijenjati, koji stvarno žele raditi, jer mislim, da, to je mislim temelj neki koji... A moguće da oni koji se ne žele mijenjati, vi ćete objaviti naše mailove i mi smo spremni za pitanja i na jednu diskusiju i stvaranje zajednice koja uči, tako da slobodno, jel? Odlično. Ne, stalno, uvijek se vratimo na taj koncept koliko smo mi voljni da budemo vrlo kritički. A da li mi imamo pravo reći da nismo voljni? Da li netko pa znaš, ko radi bilo koji posao? Svašta me razuvjeri. Razuvjeri me to da, evo, mi imamo neke podatke da gotovo 60% nastavnika u BiH nije pristovalo danu stručnog usavršavanja posljednjih 15 godina. Dakle, jedno je da te sistem ne tjera, dakle nemaš obavezu u nekim kantonima, dakle ne postoji obaveza takva, osim oni neki formi koji govorimo o školskom nivou, pa ti šalješ neke seminarske direktoru ili šta već, pa se to broji kao usavršavanje. Nađeš negdje i staviš svoje ime. Ali ti niko i ne zabranjuje. Tako da me to razuvjeri da, u jednom trenutku. Ili ono drugo da to i stručno usavršavanje zapravo smijurija. Dakle, neko dođe, ispriča što ima, ovi nastavnici dobiju potvrdu, vrate se s tom potvrdom i to se računa da su imali stručno usavršavanje. I to je vrlo rigidan sistem u kojem ti odbijaš bilo kakav vid kritičkog osvrta na vlastitu praksu, da li interno, da li neko eksterno. Sve mi to ide u tom smislu da neka logika, da zaključim da dobar dio nastavnika ne želi da se mijenja. Dok vrlo jasno vidimo i ove koji... I čak je ono što i da je moguće da se ne mijenja. I čak nije više ni pitanje da je moguće da se da ne mijenjaju se drugi, nego zaista su uvjereni da to što oni rade i da sistem u kojem oni rade je dobar. Da sva krivica ide na djecu koja su se odali ovim pošastima, monitorima i ostalom, da i roditelji ne tjeraju, njihovo je da ispredaju, na djeci je da uče, to što djeca nauče ima ocjena lijepa, dakle znaju se jasno kriteriji, lični, subjektivni, šta sam ja kome rekao da će biti, upišem ocjenu i to je ono... Znaš što ja razmišljam da možda mi trebamo promijeniti malo i rječnik koji koristimo, zato što se vrlo često u kontekstu učitelja daje rječnik oni se trebaju mijenjati, da li su oni spremni na mijenjanje i možda to implicitno daje poruku da oni rade krivo. Da. I ti u stvari imaš taj jedan, kako da kažem, psihološki moment da čovjek mora ima otpor da bi sačuvao sebe i možda mi koji se bavimo, možda javno djelujemo, možda ne bi trebali govoriti o mijenjanju učitelja, nešto drugo da izmislimo, neku drugu riječ. Mislim, kad govorimo javno, mi govorimo o mijenjanju okvira u kojem se događa obrazovanje. Ali neke prilagodbe, kako da kažem, jel? Nešto, dakle, bilo koji posao danas da radiš, ti naprosto prilagođavaš posao kontekstu u kojem se on odvija i tako bi to trebalo biti i sa odgojno-obrazovnom praksom. Kako je moj muž kuhar, ja uvijek sve s kuhanjem uspoređujem, znaš. I sad prije 20 godina nisi imao ove pjenice, ne znam, kemijske procese, pa to se nije se tako kuhalo. Ali evo i kuhanje se prilagodilo. Prilagodilo se to što se smatra dobrom kuhinjom, jel? Pa zašto se ne bi prilagodilo i obrazovanje? Samo mislim da su u međuvremenu štete neuporedive. Yes. Dakle, mi ovdje govorimo o djetetu i nekako vrlo često odbijam da... Evo, godinama sam sve manje empatičan, s jedne strane, jer sam onog trenutka kad osvijestim da mi govorimo o djeci i evo sad posljednje podatke koje mi imamo za Bosnu i Hercegovinu su, ali doista da se čovjek naježi. Vi govorite o nečemu što se ne može nadoknaditi,
vi govorite o propuštenim životima 100.000 djece u Bosni i Hercegovini. Samo ono je pitanje sa startnih pozicija, možda neke sreće koje će to dijete imati. Utoliko imam problem ja sada sam sa sobom. Jer malo prije kad si govorila o trendovima u obrazovanju, pa kako danas govorimo o igrifikaciji, gamifikaciji, svake godine ima ta neka hot, sexy topic u obrazovanju. Ono što s Namirom često razgovaram, mi i dalje moramo da se vratimo na bazne pismenosti. Ljudi, mi nismo zreli ni kao društvo, ni profesionalno, ni de facto to što imamo kao rezultat nismo zreli za ići tako daleko. Mi bazu i dalje imamo koja je na vrlo klimavim nogama. I sve to u nekom kontekstu je najpesimističniji voditelj. Plaši, nisam. Raduju me ovi koji su u zajednici, ti sjajni učitelji koji, evo, kao i Gabriela, pokazuju i na vlastitom primjeru. Ja ne znam kud više i na koji način. Kaže, jeste teško. Evo, ja sam sama dio toga ili to učiteljicu koji ti spominješ. Sve moguće alate, modele smo iskoristili da inspirišemo ljude, potaknemo ljude. Eto, samo na glas razmišljam. Kad kažem da li imamo pravo, čak ne mislim i to da li su nam izvana dopustili da se recimo stručno ne usavršavamo, ali da li kao ljudi imamo pravo da ništa ne činimo. To je u stvari razlika. Da li stvarno kao čovjek mogu dozvoliti sebi kao profesionalac da me nije briga na neki način. A to je sad pitanje ne sad samo za nastavnike, to je pitanje za svaku profesiju unutar društva u kojem mi živimo. Da li ja to pošteno naprosto radim i ovo što ti kažeš, znači nama se kontekst potpuno mijenja. Ne znam, od tih nisu banalni nekih primjera tipa da mi imamo djecu koja puno rijeđe primaju olovku u ruku. I sad mi smo tradicionalno učili da znači fina motorika se razvija tako da uzmeš olovku u ruku. Međutim, ovi ne uzimaju olovku u ruku, nego oni to rade mobitelom. Ok, ako je nama fina motorika bitna, ova bazična pismenost, dobro, ajmo se mi sad sjetiti kako ćemo razviti finu motoriku, a da ne mora biti olovka. Postoji druge stvari u našim životima. Znači, nije olovka fina motorika. U tom smislu jednog kritičkog promišljanja gdje ja u stvari djelujem kao učitelj i koja je moja uloga u ovom društvu. Da se dijete razvije cjelovito, dakle, i emocionalno, i motorički, i kognitivno na kraju krajeva. I ja sam taj koji to potiče u tom kontekstu. Jel stvarno imamo pravo reći baš me briga, ona neću. Nemamo, ali to radimo. Ja sam htjela reći da učitelji možda ne znaju što se od njih očekuje. Znači, ja mogu misliti da sam kvalitetna učiteljica, ne znam, ali moja kolegica koja radi tradicionalnu nastavu isto misli da je kvalitetna učiteljica. I u principu nema razloga da ne misli kao da nije što nemamo usaglašeno šta jeste formativno praćenje, ovo ste vremeni šta jeste nastavnik, šta je dobar nastavnik, nemamo uopće standarde koje možemo, kriterije na osnovu kojih to možemo. Znači, od nje se očekuje da nauči djecu čitati, pisati, ne znam, to i ona to napravi. I ona ocijeni djecu. Znači, odradi poslove na taj svoj neki način. Nitko nije rekao to nije dobro ili nije dovoljno kvalitetno ili nisi dala djeci ono što Sada da glumim Nedima i da bude malo pesimizmom. Zadnji tim se istraživali 19. u BiH su radili 10-godišnjaci. Svako 4. dijete, dakle, nije savladalo elementarnu pismenost, niti iz matematike, niti iz prirodnih nauka. Dakle, nije naučilo osnovne računske matematičke operacije. Znači ne radi posao. Dakle, čak i u tom smislu, dakle, ne radi se taj posao. Dakle, još je dublji problem nego je sad da će uraditi barem ono što se traži obrazovnim sistemom u kojem se nalazi. Dakle, čak i to. Čak i to. Znaš što, ali nekako ja mislim, znaš kako mi razmišljamo? Nije djeca nisu usvojila, ali ja sam svoje naučila. Možda Nedim nije svoje. I kao ne zna se ko to nije naučio djeca otprilike. I tu nam onda fali tog u stvari kritičkog promišljanja. Ko su ta djeca koja nisu naučila? Koje su te metode kojima nisu naučila bazične pismenosti? I onda da se vratimo na to tvoje pitanje šta su zajednice učenja. Jel? I da te ne zaboravimo. I to su ta neka mjesta... sam ti bio dao 4. Daj 5 ali sa mogućnošću. Da. Smiley, imaj smiley. Da barem iz kratkoročnog pamćenja, molim te, to mi uzmi u obzir. Znači, to je u stvari jedan, kako da kažem, format profesionalnog razvoja, možda to najtočnije rečeno, gdje se učitelji sastaju najčešće redovito i na neki način raspravljaju o svojoj praksi.
Ono se razlikuju zajednice učenja, iako u početku vrlo često jesu, ali one se razlikuju od čiste razmjene iskustava i razmjene metoda, jer su u zajednicama učenja ono što se favorizira da se postavljaju neka kritička pitanja, jel? I da se onda o njima naprosto raspravlja, ali ono što je neophodno za zajednicu učenja, a to je neophodno inače za učenje, da se ja ne bojim. I to nama onda ljudi kaže, vi to sigurno prepoznajete, kad ljudi krenu u stvari u zajednici učenja govoriti ono što nisu uspjeli i kaže ja to nisam uspjela i hoću da o tome raspravljamo i onda mi pričamo o elementima i slično. Postoje različiti formati zajednica učenja. Mi u Hrvatskoj koristimo ISA pedagoške standarde od međunarodne udruge korak po korak, tako radi i Gabijina zajednica, ali koristimo jednu Vanda metodu. Jel? Dakle, unutar zajednice učenja mogu se koristiti različite metode međusobnog učenja. To je nama neki format, neka metoda, ali ono što je bitno je da imamo kritičko promišljanje, da naprosto sjednemo malo, pričamo kao što mi često pričamo i da kažemo ajmo sad malo u dubinu. Jel? Da riješimo problem. Da riješimo problem, da nam bude ugodno, niko nikoga ne procjenjuje, ali onda ove dvije učiteljice koje obje misle da rade dobro i imaju pravo na to mišljenje, kažu ali mi mislimo različito. I mi u stvari radimo potpuno različito. Ali onda se unutar zajednice učenja, mislim da je to isto jako bitno, je da ne smije ostati sve na nivou mišljenja. Tu mislim da smo u zadnje vrijeme zastranili. Mi smo zastranili, mi stalno moje mišljenje i tu smo gotovi. Imam pravo na svoje mišljenje. Radio sam se, to rekao sam da je moje mišljenje. Znaš šta, ali moje mišljenje ja ti ostajem kod svog mišljenja. Da. I onda, mislim, ja obično pitam, ima li dokaza za to? Ima li nešto argumenata oko tog tvog mišljenja? I tako, što će mi? Tako je, kako se to zove, što ćemo, otkud je to? Jer, mislim, obrazovanje se ipak temelji na znanostima. Puno znanosti. Ne čak niti jedna. I onda to treba uzeti u obzir. Sam odgovorila šta su zajednice. Traje do 2 sata taj sastanak, ima do 10-12 ljudi, oni to lijepo raspravljaju. I u stvari se formativno pratimo svoj rast, pratimo svoj put učenja. Ali onda isto što profesionalnim zajednicama zapravo preljevate u učionicu svoj način kako očekujete da učenici uče, odnosno da rješavaju svoj problem, da organizirate nastavu na drugačiji način. Ja se sjećam jedne super, kako nas dvije stalno nešto raspravljamo i jednom imali smo predstavljanje knjige i onda smo bili otkrili tajnu, a tajna je da mi nikad nismo sjeli i zajedno pisale knjigu ovu. Znači, ni u jednom trenutku nismo zajedno pisale knjigu. Ni preko Zooma. Ni preko Zooma, nikad. Ova knjiga u stvari nije napisana zajedno. Ne. Ona se doslovno može podijeliti popola, gdje je ona polovina. Gabina je do 43. stranice. Treba učiti njihove mailove. Aj ti od 52. Da, ali nije ni tako nastalo. Mi smo užasno puno raspravljale i onda smo zapisivali o čemu smo mi raspravljale. I u jednoj tako, ja se sjećam u vožnji, Gabi je rekla, mi smo imali zajednicu učenja, dečki imate priliku da napišete knjigu. Evo, dali ste nam ideju. Ne treba uopće ne trebate sjediti da napisali knjigu. I vozile smo se, sjećam se, do Splita i Gabi je meni ispričala, imali smo sastanak zajednice učenja i znaš čime smo se mi bavile? Kao imamo tu, pusti taj jedan indikator u našim standardima, da učiteljice trebaju pružiti djeci priliku da se samo vrednuju, odnosno samo procjenjuju razreda. I ona kaže meni, ali znaš šta smo mi sad uočile? Da ako se dijete samo procjenjuje, da li ono stvarno i uči? Znači, ako sam ja znala pisati kad sam došla u razred najbanalnije i ti mi kažeš, jel ti znaš pisati? I ja kažem, znam. Je li to napredak u učenju ili nije? Samo sam se procijenila, ok. I tako, krene naš put do Splita i nas dvije malo raspravljamo i tu ja njoj kažem, znaš šta, postoji jedan koncept od Ferel Aversa i on govori o involvementu, odnosno uključenosti. I on kaže, ako dijete, odrasla osoba, beba, nije uopće bitno koliko imaš godina, si uključen u učenje, a to znači da ti mozak radi, i imaš određenu razinu well-beinga, odnosno dobrobiti, dogodit će se učenje. Pa možda djecu to treba pitati. Znači da se i samo procijene, odnosno da se procijene na određenim elementima, ali da oni procijene radi li njima mozak u stvari. To im vrlo jednostavno možeš. I onda je Gabi, zato što su učiteljice uvijek kreativnije od nas koji dolazimo s ove teoretske strane, smislila i određenu metodu. A ono što vam hoću reći je da je kritičko pitanje nastalo u praksi
i da je nastalo pitanje ima li ovo smisla i da li ovo što mi radimo ima smisla i kad ima smisla, ono je spojeno u nekom autu sa ovim teoretskim aspektom. Ja sam pričala, ima jedan čovjek, on se zove tako i tako znanstvenik i vratilo se u stvari u praksu. To ti zajednica Dobro. učenja. Ajde, pošto nemamo još puno vremena. Rekli ste 3 sata. Jesmo. 2,5 su već prošla, jel? Platile su gospođe 3 sata, nam da ih ispoštujemo. Ovo je druga plaćena beseda do sad. Jel mora stajati ono PP? PP plaćena beseda. PB plaćena beseda. Kaže, 4 koraka vrednovanja za učenje. To je dominantni dio knjige. Kreće od razmjene očekivanih rezultata i kriterija učenja sa učenicima. Hoćemo li ovo blic da ostavimo, čisto da zagolicamo maštu. Ko će nam u prvom koraku, nemojte sada, imamo namjer ja i pitanja za... Aj ti prvi. Ja ću drugi. Ok, prvi korak, razmjena očekivanih rezultata i kriterija učenja sa učenicima. Dakle, ono što moram reći prije sva 4 koraka je... Vidiš? Znači, ja ne znam ovo, Što sam pisala? možemo ovo sumativno odmah da riješim. A zašto ovako Nije ću ti pročitala. reći? To nije bio taj moj dio knjige. Šalim se. Dobro, odgovorit ću ti na pitanje. Ma ne, neću u stvari. Ono što sam ti htjela reći je zašto smo napisali ova 4 koraka. To je neki naša konceptualizacija formativnog vrednovanja. Mi smo uočili da se ponekad misli da je formativno vrednovanje naprosto događaj. A ono što smo željeli dati naglasak je postoje 4 koraka i da je to u stvari proces. Mi smo to opisali kroz 4 koraka i da ljudi u stvari uoče da li stvarno prolaze kroz ta 4 koraka, naravno na različite načine, vidjet ćete da ovaj 4. se najčešće u stvari ispušta. Zašto su važni kriteriji učenja ili i ciljevi? Mislim, vrlo je jednostavno. Možete recimo na sebi isprobati. Mi nekad učiteljima, na primjer na našoj edukaciji, kažemo ovo će biti sadržaj edukacije. Znači, sadržaj edukacije što je formativno vrednovanje, što su rubrike, ćete onda, ne znam šta, check liste i tako, čak ni nije to. I onda im kažemo, ok, kako se osjećate kad vam kažemo što je sadržaj edukacije, a kako se osjećate kad bi vam rekli koji su ciljevi edukacije? A cilj edukacije je da znate razviti rubrike, da poznajete 2 vrste rubrika. Cilj edukacije da znate definirati što je formativno vrednovanje, koji je odnos formativnog, sumativnog i dijagnostičkog vrednovanja i da znate koje su zamke u poznavanju formativnog vrednovanja. Jer imate osjećaj da vas je to diglo na višu kognitivnu razinu. I onda mi počinjemo to ovo čemu si ti govorio dijeliti odgovornosti. Ja znam da je moja odgovornost ne da ja pričam što je formativno vrednovanje, nego da ti razumiješ što je formativno vrednovanje i da ga znaš definirati u odnosu na druge vrste vrednovanja i tu smo mi podijelili odgovornost. I onda tu još se onda bavimo u tom prvom koraku time da djeci unaprijed u stvari kažemo, a kako ćeš ti znati što je formativno vrednovanje? Ja ti mogu reći, pa znaš, kad ti učiteljica neka bude davala ili učitelj primjer, ti ćeš u stvari znati, prepoznati što su elementi formativnog vrednovanja, a koji nisu, ili značiš joj postaviti pitanje. I ti kada budeš učio o formativnom vrednovanju, pitat ćeš se, da li ja sam znam postaviti pitanje ili ne. I na neki način ono što mi formativnim vrednovanjem dajemo je u stvari da ti dajemo moć nad tvojim učenjem. I to se desi baš u tom prvom koraku. Pa nešto sam eto. Hvala puno. Prepričala Pročitala što je Gabi napisala. Prepričala sve. To vam je do 25. stranice. To je i po kosti i po blumu prvi. Traganje za dokazima, učenje i otkrivanje raskoraka, za vas pitanje. Ja ću reći kratko što to nije. Dobro. To nije ono kad ja stanem pred razred i pitam djecu jeste li razumjeli i onda onih 15 koji žele da mi se svide i koji su u prvim redovima klimnu da, onih drugih 15 koji da ih ne primijetim isto kažu da. To nije traganje za dokazima učenja. Ali lijepo su djeca rekla da jesu. Eto, lijepo su rekla Moramo da im jesu. vjerovati. Da. Tako da u stvari to je nešto što se stalno dešava, znači ti traganje za tim dokazima je stalno nekako u procesu, stalno traženje te povratne informacije, tog feedbacka od djece, razumiju li oni ono o čemu mi učimo, razumiju li oni i svoj put učenja, ne samo ono što učimo, nego o tome na koji način oni razmišljaju. I meni povratna informacija radim li ja dobro svoj posao, znači poučavam li dobro.
to su različiti načini koje smo i upisali smo ih u knjizi na koji način to možemo raditi i definitivno formativno praćenje bez tog dijela, što Sanja kaže, 4. dio se nekako preskoči, ali možda se i ovaj malo zanemari, pa vrlo često postavljamo takva pitanja, je li vam jasno, jeste li razumjeli, možemo li dalje, a u stvari ne znamo je li to stvarno tako, jel? Hoćemo li da treći ili Kad smo dovoljno kod ovo za ove drugi? efikasne, meni je ovo je sjajan, mnogo bolji od sajnog. Baš sam Neću postavio doći raditi kriterije, kod šta tebe, hoćeš? neću doći raditi kod tebe. Kriteriji su intimna stvar. Ja, izvinjavam se. Isto kao što je vožnja, ono da ja dam A, žmigavac, iako je moja intimno, ali intimna možeš stvar, podijeliti to je s moja drugima. stvar gdje ću ja da skrenem. Šta? Dobro. To mi je čovjek jednom rekao, vjeruješ li, vozim se i kao to je moja lična stvar gdje ću ja da skrenem. A čovječe, postoji žmigavac toliko ovo. Efikasna povratna informacija. Za efikasnu povratnu informaciju nešto što je značajno je da mnoga istraživanja različita u stvari pokazuju da je to možda stvar koja najviše utječe na učenje. I ono što je efikasna povratna informacija, mi u knjizi razlikujemo različite, ali možda jedan koncept je da li je ona deskriptivna ili evaluacijska. Evaluacijska je ova kad ti kažem da besjeda, dečki, ovo vam je za 3, ali deskriptivna je kad u stvari koristim određene kriterije i kažem, ali mislim zašto sam to tako procijenila i onda ne moram ni reći da li je za 3, nego kažem u odnosu na kriterije. Jer ono što smo zadovoljili danas je ovo, ono što bismo možda mogli sljedeći put. I ono što je bitno je da se to dogodi prije u stvari završetka, da tako kažem, učenja i da da djetetu priliku da unaprijedi svoje učenje. To je formativno vrednovanje, ono nikad nije na kraju i ono je dakle efikasno ako ti daje mogućnost da unaprijediš učenje. I zbog efikasne povratne informacije, jel da tu mogućnost, brojna istraživanja pokazuju da učitelji koji koriste efikasno, čitavo formativno vrednovanje u svom razredu, djeca postižu bolje rezultate. Jer oni u stvari su stalno u tom procesu da unaprijeđuju učenje. Baš htjela reći, Reci. To je neki krug koji u stvari nikad ne staje. Da. On stalno se vrti, stalno okrećemo ta 4 koraka i stalno smo u nekom koraku u stvari. I to je ono što je Sanja rekla, nije to jedan događaj, jedan trenutak u razredu kad smo napravili, ispunili rubriku ili samo se procijenili, nego u stvari u čitavom danu koji ja provedem s djecom se stalno ta 4 koraka vrte u nekom trenutku i svaki stalno je neki korak, a možda i 2, 3 istovremeno. I samo ja moram se zaustaviti kod ovog trećeg koraka. Mislili smo spominjati zablude i ranije, ali ova zabluda koja spominje u trećem koraku mi je važno da je spomenemo. U knjizi ih ima više, u svakom od ovih dijelova se spominje. Obilu je zabluda. Ovdje je zabluda zapravo da je opisno ocjenjivanje jednako formativno praćenje. Zašto nije? Zato što i opisno ocjenjivanje može biti evaluacijsko, može biti i deskriptivno. I mi iz vremena opisnog ocjenjivanja, ja sam jedna od tih generacija koja nije, i recimo ja sam odrastala da nisam imala ocjene u prve 4 godine svog školovanja, ali kada bi se sad vratila s ovim znanjem unatrag, mislim da smo ipak imali evaluacijske povratne informacije, da se s nama nije pričalo o tome što je to što sam ja u stvari postigla, a što nisam postigla. Uglavnom se, kako da kažem, deskriptivno opisivalo da sam vrlo dobra ili odlična, a to je i dalje u suštini evaluacija ili ocjena. Da. Ovdje, izvinite. Htjela sam reći, znači ta zabluda meni je onako baš jako na srcu, jer ono što mislim da je greška u reformi bila, što kad smo krenuli sa time i onda smo učiteljima rekli, ali vi to u stvari radite. I onda su oni rekli, da, to je opisno ocjenjivanje, to je ono što pišemo opisno sa strane, jel ne brojčano, i oni su rekli da. I u stvari učitelji, ja mislim da onako veliki broj učitelja u Hrvatskoj vjeruje da radi formativno praćenje čim upiše bilješku u imenik. To ne da je zabluda, to je zabludetina. Ovdje u BiH su opisne ocjene velika tema i nekada, prije nekoliko godina, su zapravo učenici do 3. razreda imali opisne ocjene. Kad kažemo ocjena, mi smo sve rekli. Opisna Da. ocjena, Dakle, znamo doslovno. di smo. Opisno praćenje. I doslovno, i na kraju su valjda i učitelji shvatili, roditelji, da to kako god da se prevede je ocjena. Uvijek Šta jest. god da neko napisao. Dobro, smajli, ali šta je to? I onda su, jeste, čemu odgovara ovo što ste vi napisali? I onda se opet sve svede. Dijete je uspješno savladalo, dijete je veoma uspješno savladalo, dijete je fino savladalo uz dodatnu pomoć
pomoć i tako dalje. Moja učiteljica I to je imala pečat, mi kažemo na škuvaceru, znači na smetlara, i onda kad pečat sa smetlarom, imao si sunce, čini mi se, i ono kad stavi smetlara, mislim, jasno ti je da je gotovo. Smeće jedno od djeteta. Gotovo. I ovaj najlakši korak koji ono Svi generalno preskočimo. Koji ni ne trebamo. Pa da, ali zato što Ali je smo ga eto lagan stavile i podrazumijeva malo, se. Zove se prilagodba poučavanja učitelja i učenja učenika. Prilagođavaju li se? Da, to učitelji, mislim, najčešće kad na ovim edukacijama pričamo o tome, onda najčešće oni kažu da prilagođavamo svoje poučavanje, znači mijenjamo strategije poučavanja, međutim ono što je to ipak malo neka šira slika kad se gleda, to je to nekako razredno okruženje koje mora biti poticajno za učenje, a to nije onda samo moje strategije poučavanja, nego u stvari sve ono što čini moje poučavanje i dječje učenje. Znači i ono što sam ja već rekla, mislim da se u tom koraku najviše vidi koliko se diže nekakva kvaliteta neke prakse u stvari kod učitelja, jer upravo onda diže u stvari kvalitetu prakse u nekoj učionici ako je moje razredno okruženje poticajno za učenje, ako je u njemu se osjeti podrška i ako je to mjesto gdje učimo svi zajedno. Ono zašto smo mi razmišljali o ovom koraku je da smo uočili nama se dogodilo isto na jednoj zajednici učenja, jedna učiteljica pitala drugu, kao, primijenila si opet te exit kartice, vrlo popularne, kao, i saznala je ona koja djeca ne znaju u razredu. I kaže, i šta si onda napravila sljedeći put? A ova kaže, pa ništa, išla se dalje po planu i programu. Znači, nisam ništa promijenila, ni djeci, ni sebi, samo sam saznala, jel? Da. I onda po toj definiciji, u stvari, to sumativno vrednovanje. Ja saznala, zadržala za sebe ko nije naučio, i to je to. Međutim, u ovom koraku mi moramo u stvari to razmišljati. Da li ja sad radim za djecu, hoću nešto učiniti s tim ili ne. Ja? Ovo što je Gabi rekla je užasno bitno, i kada ste pitali da li se nešto mora napustiti, neka praksa, mora se napustiti, ja mislim, praksa hijerarhijske moći koju mi imamo u razredu. Ja nikada neću reći i ne vjerujem u to da učitelj ne treba imati moć. Mislim da on treba imati moć odrasle, zrele, profesionalne osobe u razredu i dijeliti moć učenja zajedno sa djecom. Međutim, vi ne možete formativno vrednovanje u stvari primjenjivati u onim razredima u kojima postoje određena hijerarhija. Jer vi morate stalno davati poruku djetetu. Ja kad sam otkrila da ti ne znaš, ja sam sretna osoba, jel sad ti ja možemo raditi. Tačno znamo što treba dalje da se radi. Odlično, sad ćemo mi na tome raditi. I vi kad pokažete sreću i veselje, zato što zajedno radite na učenju, to je formativno vrednovanje. Ali tu sad svašta ima. Tu ima fakcijalna ekspresija. Otkrila, ne znaš. Gotovo je, nema više. Gdje mi onaj nema više ovog dnevnika da se otvara, sad se traži računar. Opet ne znaš, pa treći put i tako. Mislim, mali su to signali, malo se mi tu i šalimo, ali sve to čini. Tako je. To čini sve filozofiju, naša uvjerena čini filozofiju poučavanja i u konačnici djeluju. Da, i ovo što je Sanja rekla, mislim, ta moć, možda zato u razrednoj nastavi nekako to i prođe formativno, jer nekako mi ipak drugačije doživljavamo tu djecu, nekako radimo na drugačiji način, a u predmetnoj nastavi u srednjoj školi pogotovo, oni se neće odreći te moći, to je njima način na kojem vladaju djecom. Ocjena je zapravo autoritet. Tako je, ocjena je autoritet, da. Nažalost. Ali ako je to tako, onda smo mi izgubili autoritet. Da, apsolutno. Jel' tako? Je, vrlo jasno. Jer je ovdje, evo, u Hrvatskoj postoje nekakve eksterne provjere znanja kod učenika, ma šta mi o njima misle, tako dalje. Ovdje ne, ovdje je zapravo ocjena jedina stvar koju učenik nosi sa jednog nivoa obrazovanja u drugi, pri čemu je ona ne subjektivna sama po sebi, nego doslovno svedena na svakog nastavnika pojedinačno, pri čemu on odlučuje ili ona da li će se riješiti bilo kakvog pritiska roditelja, sistema i dati 5 za bilo šta, ili će ići drugom varijantom da će se po svaku cijenu, bez da objašnjavaju bilo kome, dakle držati toga da je to njihovo pravo, da ocijene koliko učenik znao ili nije znao. I nažalost, takva vrsta ocjenjivanja upravo dobro, dakle dijete vrlo brzo shvati da ne može se boriti ili da može dobiti lako ocjenu i učenja u tom slučaju nema. Ni na koji način. Ali evo, zbog zlih duša da nismo došli da ukinemo ocjene. Ocjena ostaje i dalje i to je nešto što vi ne opovrgavate ovom knjigom.
ali čitav proces učenja čini smislenijim. Ta sveta povratna informacija koja nam je svima potrebna da bismo rasli je možda, evo, po meni, u mišljenju, centralni dio ove knjige i ona je korisna i u ovakvom bosansko-hercegovačkom obrazovanju, ukoliko zaista želimo da učimo sa djecom i da pomognemo onima kojima je možda pomoć najpotrebnija i da pomognemo sami sebi kako bi se transformisali. Sad ja šta sam naučio iz ove besede, da pomognemo sami sebi kao profesionalcima, da reflektujemo na dijelove naše prakse i neminovno da će nas natjerati u različite aspekte na kojima moramo reflektirati, ne bismo postali bolji profesionalci. Knjigu Učenje u tijeku, kako formativnim vrednovanjem potaknuti učenje, punu zabluda, puno sjajnih primjera, jedan sjajan splet teorije i prakse možete nabaviti u Stepu, bosanskom Stepu, javite nam se što na društvenim mrežama, što na mailu, a večeras je na najsmisleniji komentar koje namjer ja protumačimo svojim subjektivnim pravom, će dobiti... A kažemo da su to uradili Sanja i Gabriela. Bez različitih kriterija. Tako. Sanja i Gabriela, mi ćemo reći da su one donijele. Naravno. Znači, vjerovatno Mi više nećemo biti ovdje. Ako se Dženeta javi u besed, vjerovatno ćemo njoj pokloniti, tako da, šalim se. Nabaviti možete, ja se radujem učenju sa vama 3 dana, naš stručni tim, zajednica inovativnih nastavnika sa Sanjom i Gabrielom uče o formativnom vrednovanju, a već kasnije ćemo se truditi kako da ovo postane sastavni dio naših škola, našeg obrazovanja. Dobro, mi smo evo preporučili knjigu Učenje u tijeku, a sada za kraj slušamo šta ćete nam vi preporučiti osim knjiga Učenje u tijeku. 2 knjige preporuka za gledateljice, gledatelje, za nas dvojicu. Šta ćemo preporučiti? Jedna, 2 knjige, druga 2 knjige. Ja ću opet jednu laganu knjigu za čitanje. Može. Nije nova knjiga, Da. knjiga je stara. Priručnik za lijenog učitelja, ali mi je to onako jedna jako dobra knjiga da možda ljudi krenu s tim pa možda malo drugčije krenu razmišljati u stvari o poučavanju. Sjajno. To ti je prva, jel? Ja, ima još jedna. To mi je tako palo na pamet. Dobro. Pa ja sam spomenula, to je isto stara knjiga, ali nešto mi je na umu i kako smo se bavili moćima, pa mislim da možda paše ipak uz tu temu. Tko nije pročitao Oružje za masovno poučavanje, odlična knjiga s puno argumenata koja u stvari Da damo propituje ostavku kao te- nastavnici, Da. idemo se baviti nekim drugim stvarima. Ali počeli smo priču kao danas kad smo se sastavili, je li moguća neka druga škola je škola bez ocjena i čemu u stvari služi škola i zašto ne, ajmo to stalno propitivati Super i onda knjiga, se da. posvetiti na neki način poučavanju. Tako da evo tu nešto preporučujem. Moram reći, malo ću izreklamirati, mi smo kao posljedicu jednog projekta gdje u stvari radimo jedno stručno usavršavanje sa ravnateljima osnovnih škola. Ono što nam je ostalo u nasljeđe, jedan novi klub knjige koji se osnovao među ravnateljima osnovnih škola. I evo, sad smo se počeli sastajati i jedna od knjiga je i ova koju sada trenutno čitamo, a druga je Plitko, ako niste čitali. To je, da, knjiga koja je također stara nekih 8, možda 9 godina, ali Kar. dalje aktualna. Kar. Tako je. Tako da i nju mogu preporučiti, ali kao drugu sam ipak htjela jednu beletristiku, jer razmišljam zašto ne. Recimo preporučujem od Allende Japanski ljubavnik za sve koje vole ljubav, zato što mislim da zašto ne, ajmo uvijek povezati ono profesionalno i ono osobno. Pa ako želite da vas malo, kako da kažem, da vas malo prođu trnci, da opet osjeti da malo ljubav, onda Japanski ljubavnik. Ja nisam čitao knjigu. Ja neću vjerovatno. Dok ne završim ovaj doktorat, teško. Uglavnom na B listi je Sanja. Malo ću ti prepričati najvažnije dijelo. Da, kao ono successful people, ono 5 rečenica, 100 knjiga. Gabriela, Gabi. Ja onda nešto što nije stručno. Pa ja sam počela, rekla sam Sanji upravo kako nikako da završim. Nekako nam im vrijeme prolazi u svim nekakvim stvarima, pa nikako da završim knjigu, ali krenula sam čitati i predivna mi je knjiga Pčelar iz Alepa. Ne znam, jeste čitali, nova je knjiga. Da, evo ne mogu se sad sjetiti ko je znam da je spisateljica, ona je živi u Londonu, a inače je porijeklom iz Sirije. Da. I evo,
mislim da je prekrasna knjiga. Ja sam pročitala evo pola knjige za sad i stvarno je Ja trenutno čitam ovaj seksualni život moje ujne, tako što da što god mislili o meni istina je. Ko razmišljam što sad čitam? Učenje u tijeku. Osim što čita Gabi. knjige i čita uvijek učenje u tijek. Gabi 5, Sanja 4 sa smajlijem za ovu besjedu, odbijaju voditelji ove besjede na ise kao nešto. Ali zar nećemo evaluira i sada to. privući čitatelje da čitaju i Brišemo učenje u negativne tijeku? komentare na YouTube, toliko smo nespremni da čujemo povratnu. Tako da, ne interesuje nas. Besjeda u tijeku. Hvala kolegi Namiru, hvala Imeru koji nam je omogućio ovo u nedjelju Hvala vama. večer. Hvala ti puno Imere. Hvala nam što ste došli, nadam se da ćete se osjećati, moram džaba, ne mogu završiti ovu besjedu, lijepo i sigurno u Bosni i Hercegovini. Da ćete uživati. Zašto li to izgovorio? Sad ide onaj mali stranika početak političke provokacije. Hvala vam mnogo, nadam se da ste uživali u ovom. Hvala vam što ste došli da učimo zajedno i ne prestajemo tako. I uživat ćemo. Hvala puno. Da, naravno i kolega Nedim Krajišnik je bio samo večeras, tako da, evo, da znate i hvala vam što ste nas gledali u srijedu ili neki drugi dan, kad se već objavilo. Bok.